U svetu gde su moć i slava često merilo, jedan čovek je izabrao drugačiji put. Put skromnosti, molitve i tihe snage. On je bio patrijarh Pavle, čovek koji je živeo za druge. Ti se ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, da kad dođe kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. Rođen kao Gojko Stojčević 1914. godine u Kućancima u Srbiji, patrijarh Pavle je od malih nogu pokazivao duboku pobožnost i poštovanje prema ljudima. Njegovo detinjstvo bilo je jednostavno, skromno, oblikovano vrednostima vere i solidarnosti. Tokom svojih mladih dana svedočio je ratovima i patnjama svog naroda, što je u njemu produbilo osjećaj saosećanja i spremnosti da pomaže svima, bez razlike. Kao mladić, Pavle je ušao u manastir i posvetio svoj život crkvi. Studirao je bogosloviju, učio o veri, ljudima i moralnim vrednostima. Njegova disciplina i tiha posvećenost činili su ga izuzetnim primjerom duhovnog života. U manastiru je razvio običaj skromnog života, poštovanja prema svima i nepostojanja želje za ličnom slavom. Njegova vera bila je duboka, a njegovo prisustvo mirno i umirujuće. Patrijarh Pavle je bio poznat po svom skromnom načinu života. Živeo je jednostavno, čak i kada je postao poglavar Srpske pravoslavne crkve. Hodao je među ljudima, posećivao bolesne, pomagao siromašnima i uvek bio prisutan tamo gde je bilo potrebno. Njegova skromnost i nenametljivost privlačile su ljude, a njegova mudrost i smirenost bile su svetionik u teškim vremenima. Postajući patrijarh 1990. godine, Pavle je postao duhovni vođa miliona. U periodu velikih promjena i sukoba na Balkanu, ostao je simbol mira, saosećanja i moralne snage. Njegova poruka bila je jednostavna. Ljubav, mir i humanost su važniji od politike i moći. Bio je glas koji je spajao, a ne razdvajao. Patrijarh Pavle je svojim životom pokazao da prava veličina ne leži u titulama, nego u služenju drugima. Njegovi saveti i reči, često kratke i jednostavne, i danas inspirišu ljude da budu bolji, strpljiviji i saosećajniji. Njegov život bio je lekcija o tome kako se može biti moćan kroz skromnost, kako se može biti vođa kroz tihu posvećenost, kako se može menjati svet jednostavnim dobrim delima. Patrijarh Pavle nas uči da nije važno koliko je svet bučan i haotičan. Tišina, smirenost i ljubav prema bližnjemu mogu biti najmoćnije sile koje postoje. Njegovo nasleđe nije u crkvenim titulama, već u srcima svih koji ga pamte i čije je živote dotakao. Ovo je priča o čoveku koji je živeo za druge, o čoveku koji je bio svetionik mira, o patrijarhu Pavlu.